aja nyambut gawe ketemu Mas. Udu. Kurang njaluk duit aku iki. Njaluk gawean. Nyambut gawe. Orang gawe, ayo ketua sekolah. Ya tarik gawe tadi yo. Oh, Mas. Dia mah ada si bos nanti keluar kota. Dia palingnya sementara mah nu tadi dia tukang kebun, nyari sapu gitu. Aku wis pernah jadi tukang kebun, Mas. Kamu narik mah paling sementara mah si bos can balik mah di luar kota. Wih. Jalannya. Wih. Sok ya tuh. Tuh sapunya coba tuh gitu. Lagi kerasa sapu. Nah kalau digegel. Jadi kok nyopot. Ngambil. Bukan digegel. Ya. Nasib. Sekolah iki ora dhuwur, ke sekolah berendek yo ngene iki. Dadi tukang sapu. Wah. Duh, apa ini? Kok melenyek? Wah, telah kucing. Nasib.